sie nenem sen. Tela ondo mgo sun we shachi unyan. Ane mgo sun we shachi u. Do amo. Ma do a choiti. Kana ha uva. Heneve hen shie no duenem kane mo tembe. Tela ondo ya mgo sonu na hame. Ve choiti dido. Ba mungu ve dido. Be ve yange. Be kochan. Be uzayo. Kalamisha. Soyo. Evelungu anko orune. Kiti Yesu Kristo. Amen. Etyo yam anyan. Ba mbatema ya. Chima miyem. Mo kenem kane ma ondo mezo shako. Kaswa webe lamlu. Olun kwa shamiyo. Mso olune kwa. Ikaye. Ishwangi hi oro pile shet senge haga. Anyom bishi ake jumela. Ityo iti yange kwava. Naha yange iti kula logo bo yang vilu nande osun ilu ha shine tine kon. Naha ya uzamba alum iha kpo shimi inyom yang vaka momyo bo yang va unde kon. Ma enyom na ikone jen ikponoshe ande mone kwa aigene ne bodoshe iomba hingi luten po ngisa pamso kana ve me choyam boru wedoshe ne yange boyauti vato hitaluti boyauti mgu bang mse mgu lamenena gu bang shachum pasene do ashakwa iomba gene yokwa na pakat seye ne yange boyauti va to hitaluti odzende taluti chi airem sene kaye aondo ava shagba hitaluti yanka wene itina ka otesi iozua ayatse itina iotesi ne une tesi tive sheve bu vezua Imongu in association na have ya diakove aondo ve diako hitaluti manaka wone diakola shagbangu shinya na haya hiu tesin tiesin shi yange hiu duen a voloka yan hiu duen a voloka kwasi na yan zende ngo ti yan zende kitaluti vilu na yolo voloka shachuve kaha ashe yan buto wase kapwe kane luwe o hemenu nengen kala cha ve na wasin nejela ya luwere nimsen ha mashiemba yere nimsen shakwa to kame za shami je ka yere nimsen ha ma yange shachu ivere ni sen shacho iti mbavelu basure mbavelu mbapinga mbavelu ke government mbavelu ke party mbavelu ke tiale ke won mbavelu were ha makwa bia uti mamblamba tsove shachu va erim sen ve wasun la kabi erim sen shabba shima kwa yanu horun etyo yam tiv mgu kana veme semba shagba aondo ve ne dido ko wava ponoshe ilute logo omuna bagene ve kahaga kwa kaveda tireba ve kula orogo shawila etyo yam tiv alwene na hanga pa aondo ne nane shagba kahane logo shinjande. And one was say Professor Ute vaka minister water resources. Aondo eninabe aondo akende na chahishiene. Sikaha ka shine zande siva awan wasi. Uneva gbenda si ureka umzahim buruku nyenye mtongom myememi uda perinshin buruku yo mnenge ukeva kaha mgishim vakaha tu vakaha kala ko ukevi vimvangoholo jila lave kahaye manaji we kapelu njene ito yam tib mgu zambi na hame agumeyo alu zende ne zende vuve agumeyo lo vevi nyolo nyok menga korun yo shin wayo la shagbangu hitaluti nenge shagbo sankala chingo sanshe aye
ityo yamti mngu zambe me aondo buse she sinenge akwa u aondo nese pasilu vihine talu Nigeria jiminchi alwelungu nyari kpongwe kwa yangayo sauwa hiuru na alwe kwa yan mana ondu nase kwa yan aondu na tio isankala kwa yan tio isankala mba shagbauti inya ihembandongi ke guma ke yare ma nongu ufaeka aji nene ba gbidie gbo viva nyolo hige mva lumunga aka agene kpangashinya uhido yemi hiare chinkafa mana ka agene kayomba nene vanorum shachuve ngo awashima vengu bosha vesi se yolowasi si hile samba nongu nume yolowasi wa yolowasi yovididze ke surega wanbane ya onu amba dido nemba asema vihive nela mngu zambeleve hidene hela ondu hidene hishagba wen aondu une so taluti une so tyo isankala nenge inyai dido ngisha mo ikpiriyo alwolu zaya chie yo asemba klafanti ozanga sha chumba gbeje gbo vangu ahige nene chivi hiu hidenve mngu kana ha menemba vin luwe nyo hile jire nga ya kahane logo shidite logo munaga dite po wo munaga detso nenge June uneva nyoyo jene tongu hon ute ukala luwe nyare ki yame wuaga ikaye bande wuajire gene mbatendele nieni mngu zambele cho yamti mngu opasenim kane maundu mngu eyo shake kpishi kame nengi shege mo kakaiva tashamu mo paiva uma ihingi mo yo tengeme mngu zambi na hakapemba pasenim kane maundu kpishi iluva tanshave simba hingi mba zambile zambi kan mluwa senega simba hingi mba da zambile zambi kai inguru magume yo gboro na havinde we ha hiru kios instead we yem we ke kwa eri uve luwe shagbayo satangu va tanse pupu la ko wasiga mmerim se me chianjinge kula pupu la sha kapu imela busha akpemtonu bume manutumbulu la busha kiti Yesu Kristo mwa wane kwaje kazambe mgu wanwe kachihiga bazungwe ne moto mgu hile miyem shako o yangem lo pasen kaswa ogenela mkane maondo maokwa ken tada uezike ityo kisha pokarotane ivurisha pokarota ivurish tyo kisha pokarota ivurisha potrata kaye dem hivi shapo korta ikaye kape mekure yuyam shakpepe ma shamba ve shi iviwe jela ma meka ave me pepe shonkla nguga mba ve shi iviwe la chipa klambaga ka profeti mba talu tiv jela mba ve kwa orunu profeti shatalu tiv mamba benenge mbampasi mbabem shachina babem nguga kapete akane wewanu wo veshi yo shawlun yom aon kase bayo mbabe kwa orunu profeti shasemavela okwa orunu profeti ave ka we tela onungu kana hae kwa tsene ekase mbabe kolotsa sha ujuan mbave chi mbabe akondu aye san shaityo ki hama injao shau korunyo neso ukorunyo a ungwane ndido neso ukorunyo a ma u Yima yo shachu ayoroen nehem ken yo shachu zwan keveve samu shae manavure bredi sho wayo mba vedo u mavekpe gala mashi sho de yo mba ido u mavelu umagala kasha mba ye ene
mba ne eyo av mba veveri ne to sha yeyo na hayo tela onungu kana haye nenge mgu hyom atsala ene kangen ane keyo av ami e kainyola me tondu wacha ave kela me pasi yo mba ne keve e kainyola me tuwa akondoen a yisan a shai chokpa me andea ma me yema yo a shai kevien na ha ve akla lo shai kevien e kwa wike ako ma na ma nefa e mo mluteye tela ondo ave ne dido mkla ngolu kwa kazanchaga patela ondo ngukana haye yo mbageni vi duwe ken Israel sha yangela aluemba olun ko mimi une sa une pas esilu pasin kwa sha radio ne kasi duene mimi mbageni ya sema ka vi hive kere akala ma atom semba silu within the evangelical and Pentecostal cycle ne e kase orun ko mimi yo mbageni vi va yeve si ayanga gene lala abeotiv loho ba pastor ba vesin hitaluti manato vivlorun kwa shaka aluva hitaluti manalova zumene yo ne ha atolo ase agene viva kaye zayo wasema hon we shamba Pentecostal na ha iri ichile wesi gudu na ha mo sham ka ave me yo mbagene viva nyolo ngo wese kafsega vi bese bakasega we bebese vi nyolo nyodufu shachu tsuyo shakwaya makranta magene vi henga u secondary shinu u college ne theology magene vi zaga magene ka yile ko wa kwa he hikungu he ikomadi wa hwa ikomakaswa mani andi degree na ma o na gba nuru gundu magene vi mo kele jile pe he show viva huwa koti ka koti vi huye kamba asoru kamba azou vi huwa koti pa vi mba parading e ka o pastors mba hallelujah na have toy be shatu vi faye mkane maondo kawe hivi ne chianjingi yo chianjingi neta ha mba geni yo kamba yanvi gemase esema mimije vi hiu pasi mimi pa shachu vi yembenda chanva yumyo vi nure pinda vi nenge shachu yo mba gene mba tsun yo nye yo na ha ve pa vi yembenda la ma hishie u yange selu hiboko hindu ge yaka wene yange veve lu hiboko he yo veve fa yorove bazayo ve yo makanaki vanungwa veve ya ve makalafani mposu ve mba hindu mama makanaki ga kazayolu mba pasini mkane maondo viva luwe mi ketalu tima talu Nigeria manaji uwejela kondo olu nene katalu tipsega ichu isambi loho udido o pela wondo number 1 o kana ungwa yo ko duwe na ke ku unyolo na ke uma iku kanyi shoibo kaku o shoibo pava ondo uma o shoibo satan temato shana na hingi pama wando satan wechia unzule na ungu imo iteru satan ungu o shoibongu kiku loho u dedolu telan kon u Yesu Kristu ne kawe ungwa we Yesu pe Yesu ha wambana Yesu ndeshinku ahemba satana ge ane shachu na wo motorun kawe una jiji we ngo Yesu ne kenwo ma wo yo kwa kae kenwo ma wo yo uma wo wut sela ka pa akatse ka kala hingi oruwe kengi nense ikaye fa we shatama we toyamti alweka dua hama pastor hama oivange hama olumsen hama olunaluva erintaha mbailu yila hama dioya hingele yowomsen kengilu umase ola na pava shoy bona pava ifere
ima kinkitse erio sekentada utimoteu na ha ima kinkitse ha mauru na yesha ti Yesu manango ho mana yila na no pasenim kane ma ondio ola kana pavaife yo mbanene mbavinyo dufu viva hingi umakane kikpa viva nungwa ve mba hinunum nene mbagene mbavihin yo kase kave vilutan yo lumchiembyo hama yayo kave tese mbatsa here hama o kana ngoka hingi mbatsa ngula ka hingi mbatsa tele hingi mbatsa injana yo show iyangi lukpe la show vatamakle dua bengela kai tayo lumchiembyo shachu vihingi ive yo kwa duwe ke aka awe kaye una kwane na hana iruum sengu una ngu nyari kin ha iruum sengu ka ko ye chuwe ye ogene ka mo wene pastor yo mba uluwe sha kem nene walu mo weyo ma ngi zege o ufa ko uluwe minga aka mo wene zayoru yo ka kwa yanwo injane ya zayoru yo mbamnu pase nim kane maondu hene veme ve gema shema ve yem tato ka mimi aluwe kweyo yo ya mo pastor pa pem yo pa me da tuve sha nye mi eve nye mi erikichi mi ye me da ngoholo ka hi satan me ba e toho yo me ba e sizwa sha chu korun yo ga ngula ka o chom o satan ka o chom wondu ga ka prophet o satan we luka ke hallelujah we luke rem o mondo pastor ne pa welu imbane welu ke enkesti welu ke fada welu ke Anglican welu ke akwa welu ke Methodist ha peulu pa lu e be ni plaplo wonu gisha woma woga ka nye ma chuyo kwa woula ngwa dido awondu kaye kwa langu yoho pepe langu yoho ivuala ngi yoho kwa ushion poti nenge moto kane vatsa une accident yo kai shie poti kai chi poti na hana ka yemene pa ka tsan ya oro vata wan ko une va e chuku na hama poti managba agba nurun agba tan ko she ko poti eva bu hengi kuku pin kula kuru heri yam so kame poti uyo velu shien ye kam kane ma ondola yomba gene meri yorum sen na jijilem sen no passing kwa sha radio ne pa yange ben yo yange se ogene iyelam ke shitile olum no passing umlo wanu nene pa ngungwa ka ke shitile iyelam wala wono va wa hin yochi ve kwasena ya wa klangonga ashe gemaiko ma kwa une klanguga mo kwasena luvan wane lelu olu kwa nomlia mka na me alolu najiji we wana une mhide woma ya one na aka wono najiji mka me penase we ya lu sha radio ya mza heriga wane ne apena we sha wana mmerim senve na wala hide nguma church yam shinkasnala viva duwa shimi kala di webela we mo viva duwa shimi mfa wala ga minenge na mfaga pa ondu ti Yesu da be wala ange kate naga mingo hochivisha kwalaga konenge semba vilue gume oji akai zendine ikenge komba party kabe kula talks vizendine mi kako wadua hingi jela kai unenge mbagane yo kai unde yo shagundu iyeli yorum sen ile kiwo ingu hashamo peda vem ngere mbe gbanayo lapa o kana faga hama jam gechi yo kabe ma yo toyange shamgere mamba duwa velu nayo yo hingi home ayolo vehelu ya uya pap shachu oneka ombata aonu yela seyesese woko alaga yela seyesese woko lo dido zayoru o kashoibo. Number 1 ange pakazayo banabe pakazayo afan kazayo bakla kazayo pa shoibo kaye hungwa ikono shawuma woyo aka geni ne klanga jiri souga kawe ngule vesen kanem kane ma odu Yesu kawene aluenem lu ke kwaru wamyo kape o ke Yohane itoki shonieni vuru yakunugbe akaluhala aluene luken kwaru wamzanzayo ne famimi pa one pase no ne towa kawe ngoho Yesu ke woma woyo
Otuo zenden kenim kane maondo. Otuo zenden ve ondo. Otuo timesha bibiro. Ken Yohane. Ken Peteru hii itioki shawwa. Ivuru shawwa zanzanuta. Mkane maondo yila mae katumba. Alwe ungu zana dua kwa ungu yanu ungwane mkane maondo. Mama wasi umawo. Mama buweshe. Mama tesu. Ijili satanalu. Ma tesu tahao mani mhembe wo diako woke Yesu. Na ha tesu uwele nimsen. Uvenda bume satanga yo. Ungu kana wamolu ivo. Kawa mbaye vendive. Kai vendive. Vi maave. Pa vi facho vesenga. Vi temanyaji non vizana. Na Congo heri want your candy ave mazendi amavendi angahare mavendi na akende zengi ahenge malu hinjeke anyi malu hinchon want you anchelu chat your sene na ke mama ke vian shin ka vian amba yela ke yila be kazo gaya yo alwe ungo ho Yesu yo ungo holum kane maondo kama koso mawo uhingi wanu gboro satan pachio ni heye mpasin kwa ja radio nene satan ungwa manu jijingi maboma mbatsa mamba okotism ga mba ko were mga mfa pemtilevem lu durayo mfa pemtilevem lu orun kwaya Yesu Kristo makwa orun na kenwo mawa nantaha makwa nene ka hachu pastor sega kwa nene ka hachu wale anongu Kristo pa pastors magayem shure kaha kai kahave kaha shure vedia ka shure kaha vedia ve zahiji ka shure kwa gbavesha ko umamba yoruve senga uyamba vihi ka ko waluwe bapo zahi yayo sa ava ave ile nya ave nyari nya kuno Yesu welu zene ketanene kapeyalu welila akalamaton desi dene bume kinene pa semba atsana yoga semba opupumba yoruga ki Yesu Kristo yo semba ashaba momorun kwane ka chunko onyale mtati uva we mom no ko uzu wakiga pa kwa kane gbamyo aondu kana kwala namuru ona nafacho ki ko mlo walu nega mba pati ve kiga mo umeda gbana wando na nguga mbu walu ka yaga mfa ko mluki Yesu Kristo ashie kpishika sinyoli kichi sinyo ihinginja eka patisiye ilunja eka kombusiye ilunja eka shosikpehe ilunja eka nyisikpehe aondu teka wene ivuwe isilu chien shakpepe ma bemeluga pepelu nongunu yoho unekiyo mtsahalu van aondolu hiden te Yesu elu hiden shachu unetongu pamko mbagene we yem gamusu kalunja gamusu kakwaga yo gamusu ngi mayolo nyoyo mbagene mbakele dua ko pastors we nyo gamusu tiri o pastors e muna ha we nyo gamusu o profeti we nyo gamusu shachu we venda mkane maondo gehashi yalu Elisha yalu wanyo Elisha yalu ve Elijah yangu yemeyo Elisha sonu kwa wono so kwa umshio mkurena agere ondo shawumana kwa ha akaye opine kwa utabe balu olungu ve mozanza unengeli batomyo ungo hokwawo yangi dondu o vesinde ne zanza yangi ivato Elisha yo ma kondu Elisa ma vagbasha Elisha Elia kondu Elia vagbasha Elisha kape yangi to ikwa ivesini hia ite na jela Gehashi yama to shim yama elu nyino ba Gehashi yankwen kwa yan yangi Elisha vendongo ho inyari kinama injane nyari hingila ondu wasi kwanene mvasha tembe ondu kaye momva okwane mombucho etiweshe masemba pasine kane maondo mba sigem nyari ki hingila ondu si nongu Yesu kila si nongu gom Yesu onboruda kakwa mkane maondo manum yomu yopopo kwa gbese shaminga ashe kpishio kanyare yes mfadido mba mimi pamba
Mbak bishi bavulu mimi. Vilu tese mimi. Vit se yolo weke pla. Ba pusune. Mbang vange. Zanzayo kanche mba mina mba mimi na ha. Ma vi sambe kake. Hama adua. Ungwe kake kwa. Adua hallelujah. Ashin Pentecost anetse iga. Vi sambe. We kemba adua. Inyale hingile ondo. Ko nenge o pastors we bayerin. Privé kalamaton. Privé hishenu nyari kigbe. Hishenu nyamivagbe. Hishenu ya. Unenge kwa la kpiri weyo. Kaha sidango ho kwa la. Ka kwalu te Yesu anese la jekpa. Iye la se. Shachu se si wota mimi. We duwe kiku. We nyoke uma. Angi bube. Ma mission. Yambe vayo. Ovesi Yakubu e machi ya lue ngoholum kane ma onuga ya don yoga azahimba mission banene we kan vemba kwa vega shako wange naga itu evene ne jimichi ko wetseru ne ve fati osorunga na ha yange we kana yepa veve sorun na ha evilu sorun yo ko we kene min shebe kaye Yesu ka otoru ben ange o tu ela kan vive nae vi penda ve shan ve hama se ya vi penda ve shana vi erim sen vi naunchi vi penda ve shana vi erim sen vi naunchi ka yongu ge ange mbula be na ha baba otesi shenelu olu otesiga Yakubu amachi ka wene alwe Yesu ne kambia aondu nene yo nya nene unlumu Mwe Yakubu nguwe kwa ga ka Yesu nguwe kwa genu na wega Yakubu nguwe kwa genu na wega bam gema yo yamem now ya okwala duwe mishazo inge o kitado the land shall yield its fruit by Reverend Caselegio yanginge 50 years anyomo kunde ha gbe a kwa ondu hitalu tivuzu wako ala kere Yakubu gema umana na Yesu be nwange onumba Yakubu e machi vi hingiru kumemba yoru shachu yansere Yesu. Nyan alwe o na ungwa kwane manavahi Yesu yo. Manu dondu Yesu Kristo ashema yo kwa wowunegema. Kwa otombu wowunegema. Kwa neka mimi kwa wowunegema. Mmerimseme te awasu. Loho Yesu kenwuma wona ha. Kawe Yesu terim va fanyo shagbenda wa. Mbu yeme shanjaga deme kwa buwa mbu shema ya nyokene mungu ho munya mgema uma wamchirim na ahingilu wo kiti Yesu Kristo amen msome tele veru dido tele bless uma wo aso tumbu wo aso nyayo aso kwa fan wo ano shagba aso mbae wo aso ya wo angimbula mrimseme mbu be kiti Yesu Kristo ha manjo wange Tela ondo avene dido.